Doon na bakit? Apay na padasan tati agpakita iti doktor. Ay na, saan na masapol? Urahin talangan. Amangan no saan pa apanawan tapno maandaan ta iti anak. Angam... Apay, saan ka makauray aya? Ah, Agtalo at awan pa'y lang agasawa ta. Adumot na iti mangmangag akapadasan ti daduma dita. Adda ka dita sa nga pulo at awan sada na andaan iti anak. makaurayak matgid di. Iso na lang, tamangan no, da diferensya ti maysa kadata. Kahit masapol nga agpahagas. Para matlay ti pagsayatan ta daytoy. Saan pa nga ita? Kan may sa, sigurado ka sana siya tayan ti diferensya. Anya? Diyak lamo kan ka ha? No kayat mo, di sikat ti mapan agpakita iti doktor. Kumusta ngay anak kao? Awan pa'y mo ipadamag mao no dan apu kao. Tatang, saan pa siguro panawan? Iso nga aguray tayo lata. Anya panawan. Ke no nasurok alima atawon na ni dinagkalay sa kayo ko ni Duna. Ada kumameten na anak yaw. Uwan nga ron, tatang. Ising-singasing ko nga ron iti asawa, ngayon kam agpakita iti doktor, nga hindi na kayat. Anya? Ay amangan mat no amon ja asawam asan ama ka anak. Apay alapdan nati panagpakita yo kuma iti doktor. Diyak mawatan, tatang. Tunggal isingasing ko ti panagpakita may iti doktor, di na kayat. Medyo masuron pa'y. Masapul alapdak tiyan nyaman na plano ti asawak. Sana mabalin ama amuan na sa anak ka makaanak. Tama nga na isukit ti pangisinaan na kanyak. Ikagkagumaak mat ti amin. Tila matumtumar ko pa'y ditan. Tap nagsikugak kumalaang. Awan na talaga. Oh, doon. Apay kasla nadagsan ti parikot mo. Ay, kwa, Sheena. Ningamin, Greg. Nakalagip manan. May papaniti pa nagpakita may iti doktor. Daytan ti kunkunakan ka, friend. Abi ngamin no aklo naman iti asawam at talaga saan ka ama ka anak. Kasla di ka mo tagpampanunot. Kaya't mo kada sinaanak ti asawa. Gapo iti kinabaog ko, Sheena. Amom gayam, no ay ayaten na ka ti asawam, maawatan na ti sitwasyon mo. Saan mo matakin na yan ti kasta nagpanagam? Uwan ngam kasanon no si diran nakto. Gapo ta diyak nagpudnukan kwa nasakbi ang nagasawa kami. Mabalin mo mataglibak. Akaamamom lang ang idinagkasar kayon. Di napatag kat maamon na ti pudno. Tapno amo na ti sitwasyon mo kat saanin amang namnama. Ay, sana mabali na mo na daytoy. Iso si ka, Sheena. Nupod na gayam ka. Di mo ibagbaga iti asawak na ito Wen, di ka madanagan. Ay, wen gayam. Umay ka inton bigat iti balay. Kasangay ko. Adabasit sa gana. Ay katuan talaga nga umayak, friend. Isyat mo pa, Sheena. Sana, mandya kon, friend. Agawid ako, takayat kon kay maturog. Maturog kan dito balay. Nag-awin na iti kakaduam. Uwan mo ngamin, Sheena. Enton, bigat ka na, gawid. Basta agawid ako. Agtaksiyak lang. Delikado iti ruwari di gasto yung oras, Sheena. Honey, itulog mo man langan, di gayam ko. Ha? Ayun, itulod na klangan. Friend, ori agplete Agawid ako, tan. Naitulog ka mo tan dito balayo, Sheena. Awan ka doon dito'y balay, Greg. So, matulog lang dito. Anya. Sa paam to lang tinagawit inton bigat. Ala, oh my God. Mapantan iti silat ko. Ha? Nalaos ti bartag tayo di rabi Sorry. Pakawanan nakitinaaramid ko kan ka. Awan basol mo, Greg. Nagayatan ka dito atwa. Di kagdanag. Saan ama-aman da ititigayam ko? Oh, Diyos ko.
Nakabasol ako ni ti asawa. Sige, agawit kan. Taparbangon pa ilaan. Saan siguro ang makadlaw ti asawam? Tanalaos ti bartek na idirabi. Anya ti aramida. Sheena, okay ka kadilaang? Doon. Masikog ka kung nakumangan awan mo't nobium. Kwa, simron sa ngamin ti sakit ti matag. Mga no dahi ti makagapo. No aping agbakbak warak. Anya? Amo ka na ilaw antay ti day ti arabi. Ngam di na kumamutrabakan siya na. Agpaiso, Greg. Masikugak. Agtalo abulanan. Aniya? Anya ti aramidak. Saan arumbang tinaramid na? Gaputag gayam kami ti asawam. Sigurado ka kadi asyak ti amati sikog mo. Sika lang ang tilalaki anak kagaraw kanya, Greg. Naminsan la na ilaw anta. Kasano nagsikog ka adagos? Idinto ta di asawa ket nabayagan nga agdenden na kami. Ngam awan pa anak mi. Agore ka. Ni nga taddo na ti adda diferensya na. Uston, Greg. Saan tan nga iraman ti asawam iti saritaan? Basta siya, sigurado ak asika ti ama to'y sikog ko. Ha? Kwa, di kagdanag. Suportaran kayo. No talaga asyak ti amati sikog mo. Greg, Hanggang pangasim. Tay limod ta daytoy. Saan arumbang amamuan ti asawak ti maipapan iti daytoy? Greg? Sheena? Anda kayo mo't kayang dito restaurant. kwa, Kwa, Donna, nagrana kami sa mulik ditoy. Iso naggidan kami anangan. Kasta ka di. Ay, nabanuga ka nagrikos-rikos ni ti plaza. Ala, dumandan ka man nga rin na kay. Makigitan na kung agawit kan ka no madamdama. Sige, bakit? Agkasangay man ang anak ni Sheena. Maigiddan ti pa nagdespedida ng agsubliman ng iti abroad. Oh. Ni, apay ngaglibi ka nga eh. Aging gaita. Sa anak pa'y lama kaid na. Gapo iti saan na panangala kanya kas ninang ta anak na. Kunak no gayim na. Ngam saan? Kakas dyan matiparparik na anak kanya. Kwa. Mga yung bilang na kan, kas may sa kadagiti maikadwa nga inadya anak na. Gaputa, gayam na kagat nga rod. Ay, diyaka mo. Kaslada mading agparparik na kanyak, Greg. Anya? Greg, agsubli akmanan iti abroad. Ket awan pangital kak iti anak na. Tanatay matan ni nanang. Ne, kasano rin tangay? Apay no iawid mo. Apay no ipudnom iti asawam ti may papankan kwa na. Dumakdakkel ti anak na. Ket amuta asaan ta mailimad daytoy iti agnanayon. Sheena, narigat nga ramidan ti kayat mo ang mapasamak. Aging ka ita. Saan kami pa naparaburan iti anak? Iso ang masakitan lakit di dayjay, numaamuan na dayta. Ang mga numakaramid iti saan ang nasayat ni Donna. Ngam, anya nga rod ti aramidan ta. Ita lang agkidawakan ka iti pabor. Sige, kasaritak ti asawak. Pakawanan na ko Donna. Nailaw anak. Nasulisugak. Amo kasan ka kabalan ngay kaniti anak. Ngam nasaysayaat pa'y siguro no sininaanak. Sakbaya nagaramit kay di pa kasakitak. Bakit? Saan agapo taawan ti Uston! Saan nakakaya nakidikalman? Tapno jak mawatan ti rason no apay nakikamalala ka. Katigayam ko pa'y. Isugay madinak may turan nga lang kas ninang janak na. Gabuta kas ta dinaramid yo. Katita, mapagsisilpo kon ti amin.
Isumat la gayam makanayon ti panagkuyog yu hindi ka ni Sheena. Gayam! Gayam! Pakawanan na ko, Madonna. Sorry talaga. Pakawanan na ko, Madonna. Isumat la gayam ang nag-abroad ka, Dagos. Kalpasan ti panagpasngay mo. Isumat la gayam adi na kinalani ng tanak mo. Gaputam mo itibagim aliniputan na Sheena. Awan karbang ang ngagkalintagan. Gaputa si Baba Sulak. Gaputam mo madyak makanak. Donsa, please. Nabayag ka panahon alinipliputan da madyak mo. Iti dayta kabayag a tiyempo. Inulol budan dak. Awan na pulos konsensyayo. Naminsan laday ti. Ngam nagbunga. Idi na mo ka masiko ka. Ingka gumaaktim madayo iti asawam. Kat apaman ang nakapagpasngayak. Nagabroda ka, Dagos. Tapno Basayo! Lalpasan aliniputan na Sheena. Pinasakitan dakon. Traidor kayo kiti! Iti ure ka anuman. Jak tumaklon ti anak mo iti sabalya, babae. Panghasim. Ura itala ko, ma. Gaputawan sa bali apang ibat siya ni Sheena. Taagabrod kat nga rod. Saan? Jak kayat. Pangaasim. Di mo na yun ti sakit ti barokong ko. Makipagpakahasyak. Dakilan ni Gretel. Saanan nga awawiren. Di ka di makaawawat. Jak nga rod kayat. Sana ti ipakan mo. Wano ti panang taripatom kan kuan na ti parikot. No di kat, ti kanayon apan nakakit-kitak iti bunga ti panagbasol mo. Aramidam ti mo mapagsayaatan ti anak mo. Ngam di nakiramraman iti anyaman nga addang mo. Gapot pa nagriknak. Igagagaram ti panang paspasakit mo kanyak. Saan nga amin nababae kat martir, Greg? Idumadak kadakwada. Isadyak ka ba ilantar aramidam? Pangasim, Greg! Pasensya ka na, nak. Talaga asaan akayat ni Antim Adona ang makipagnaad ka kada kami. Tatang, Di kagdanag. Ije balay dalolom ti pagyanam. wan tatang, Ano, Samuel? Sapay ko mata maawatan, nak. maawatak tatang. Saan kayo amadanagan? Pasensya kayo mata. No saan anatay ni Lola? Saan kayo kumangagparikot? Awan ti rumbang nga idawatam iti pasensya, anak ko. Siyak ti rumbang nga dumawat iti pamakawan mo. Ni tatang talaga. Ala, uston. Di na kong dramaan. Ta okay aklang. Kaano nga rod nga itulod na kijibalay da lolo? Mapantaitan. Nakasarita ko ni Lolom. Nagapwam? Nakaraing ka pa'y lagayan, bakit? Nagapwam ko nak. Napan kayo nag-one happy family outing? Gaputan nagsublin di kabit mo? Apay akas tati pa nagsasaom. Napan ko inikan iti allowance ti anak ko. Di ko namkit di. Napan kayo nagbanding. Manupay nga iti plano yung nga inayon iti anak yo. Huston, sumardan kan. Apay pagsaddangan nak. Di ka pa'y kayat, ta-advance di pa nagpampanunot ko. Ngam sorry kalangan. Tamani po dita. Di ka waya-wayaanan. Apay akas tati ibagbagam. Naminsan laday di apan nakailawan ko. Kat jakon pulos inulit. Ken inadaywak adagos ni Sheena. Gapot adyak kaya ti agbasol manen kan ka. Mani po dita. Irimit mo amin kanyak ti sweldom. Kat jak kayat nga dagbati akwartakan ka. Anya? Mani po diti sweldom. Awan na pulos ti mapan nga uray sinti mo iti kabit kan ti anak mo. Saan ko akabit ni Sheena? Nailawaan kami laeng kunak manen. Saanen anaulik pay. Ulbod! Uragan ano kayo? Siyak ti legal nga asawam. Iso asyak ti matungpal. Pasensya kan, Sheena. Medyo mabitin ti sideline ko. Iso nga si kapay man natin mangted iti kasapulan ni Gretel.
Oras sa magmamano abulan lang. Sana bale, ikagkagumakti ag birok iti pag-sideline nak. Ha? Naikat kayo ti trabaho? Saan? Ngem istrikto ni Donna. Nanipod na amuan na ti maipapan ka ni Gretel. Tanggal at matmat gadak. Awan pa'y pulos mabati iti bulsak. Anya? Pasensya ka na. Aplakas tatar aramidan na. Diyan ka mo. Basta anong sampay la patuludan ni Gretel. Sana bale, bagaan kanto, no adda ited ko. Sige, Greg. Maawatan ka ita. Sige, baliwan tantong manantiag sa o. Bye. Diyak kayat ngagbad ti panagsarita mi kanisina. Ang mga numailuyos dirignak. Narigatan. Diyak kayat agundawayan ti saan mi apagkinaawatan ka ni Donna. Tapno makaaramid akmanan iti banhag amang nayon iti parikot ko. Nalpasan ti klase mi. Iso nga agawid akon. Hoy, Gretel! Ha? Da kayo matgayam dayta, Auntie Donna? Di nakawagan iti Auntie tasaan ka kanakan. Ha? Kaano ti kaudyan anang pasyaran ti amamkan ka? Idi na minsan nga aldaw, nana. Kat, mano tinted na kan ka kwarta? Manipod iti na panabulan. 5 gasot a pisos pa lang tinted na kanyak. Imbag man tagbiag ka pala iti kasta agatad ti kwarta. Sa bagay, di abroad mat di inam ngagpaiso. Kabalan nakasuportaran di aga-agaw iti asawa nga inam. Gusto daytan. Ha? Adda ka dita, Greg? Wen, kat nangig ko amin nga imbagbagam iti anak ko. Gat! Nasakit tinakam mo itimbagak? Ha! Mas isakit mo jay kabit mo? Ngamsyak nga asawam? Kasta ka di, ha? Pumanaw kan. Ala, sumaruno akton inton madamdama. Saan? Agkuyog ta nga agawid, Greg. Itulod ko biit ni Gretel nga agawid. Dakkulan ta anak mo! Sana na masapol nga itulod mo pailaan. Aniya. Lakay, nakaluto akon. Mamigat na yun. Kat ayabang nga rudan ti anak ta, tagigidan tayon. Glenn, anak ko, bumangon ka ditan. Umay kanta mangantayon. Nanang, umaya ko. Ala, mangantayon. Tapno saan ka amala daw iti trabahom, lakay. Ha? Apay, anagawid ka, Pido? Apay, awan ti trabaho yun? Ada, pinagawid nak jay boss mi. Anya, taapay. Anyat makagapo. Ada sursuro ng aramidak. Hanggang imbaga asan na husto jay sursuro na. Hindi ko nakapungtot mo ten. Ay nalakay, namin anon nga imbagakan ka. Ano adda ipatrabaho dakan ka, agtungpal ka. Nang runa ket iso ti bosyo. No awan tinasayat nga ibagam, panawan nak dito eh. Diyak kaya ti masersir mo na, no kastoy anapudot ti ulok. Bakit? Anya, pinagawid da ni Pidong. Wala nang, isurusuro ka nung amin ti bos na. Ngam sinintir na. Nakaungot ti bos na, iso nga pinagawid da. Ay na, una yan ni Pidong. Day tati kanayon ko nga ibaga idikan kwa na, gamawan latamay. Wen nga rod nanang. No isuro da, ipilit na magtam muna. Sa dino nga itan ti pagtrabahuan na, awanan na ha. Day tangarod ti parikot na ita nanang. Naimbag pa'y ada pari Jun, kan pari Dino. Taadalat ta pagtrabahuan da. Nala, husto lang da dyan nga inaramid da kan kwa na. Barang isaw ti pagnakman na. Apay nga ita ka lang. Sa dino tinagapon nyo? Naggapo kami ayan da tataramon tatang. Inawis na kami itay kaninanang. Iso na pang kam nakipangan. Nakipangan. Apay, ada nag-birthday nga po ko ni Tata Ramon. Awan, nagpapartida laeng. Thanksgiving day chay. Ha? Nagapit ngamin ni Tata Ramon itimula na arepolyo. Naranaan na tinangin a presyo. Iso aday chay, nagpapartida. Nagsayatan nga eh.
Sapay naglawa ti garden ni tataramam. Ay sos, big time nga rod, no kasta. Ket no nagpartida iti dua a baboy, kas pagyaman da. Day, si kamagam ti masabat ko, Pidong. Uwan tata. Sa dinong iti pagtrab-trabaho amita. Ay, awan nga rod tata. Agsapsapulak, aging gaita. Awan pa yun na sapulak. Ay, kasta. No, ang pagtrabaho mag-garden ka lagin, Ha? Nangina ti preso tinatang ita. Isungag mula ka langan, Pidong. Uwan ko mga rod tata. Agam awan mo't pang kapital ka. Ay, sana parikot da ita. Mabalin ka nga umutang. Wano aglon ka. Mabalin mo may tagpa-supply. Ay, wansa niya? Awan gasat mo iti construction, ay mabalin nga dagasat mo iti panaggarden. Anya, aggarden kamat ko nam? Uwan ko ma. Isuday tati pampanunutek. Aggarden ka, ngam awan mat pagpuunam no bilang. Ay, dahi tangarot ti parikot bakit. Anya nga tanong pa-supplyak ka ni Ante Teresa. Sigot a supplier da jay kahit. Ala, adakan ka day talakay. Ang panunutam ana imbag ang. Padasa ka mapan makisarita kan kuha na itong bigat. Ano niya ti mapagsaritaan may aggardinak langan. Bayam, tabukudan da pare dyan kan dino jay trabaho a pinanawak. San ngagbayag, papanawon mo't la jay boss dagi jay. Tasip-sip da ngamin. Ni, anya ka din day tangay bagbagam pido. Pinupudno mait. Hindi pinapanaw nak jay boss. Awan man lati bagada nga isakit dak. Binaybayan dak idi Imbis nga isakit dak, saan? Anya, Makamula ak tulaang. Kat maranak ti na nga to a presyo. Huyo, kunak kadakwada Ay kano kasta ti planom nga aggarden ka ako nam. Adakan ka dayta anak ko. Wala na. Kahit asino nga iti pagpasuplayam no bilang laang. Ni Ante Teresa, tasigod a supplier day jay. Ay kauwan no kasta nga rod. Mapan mo kasaritan. Iti kasta, makarugi ka muteng. Nasaya at napanunot mo ti agmula ita, Pitong. Nangina ti presyo tinatang ita. Wan nga rod, Ante. Iso na lang tawon mo't umdas a kapital ko. Iso nga ay mayak kada kayaw. Tagpasuplayak ko man o mabalain. Ha? Di kayo madanagan. Nung mayat kayo mang supply kanyak, ipamaysak tag garden. Total, sana kung construction. Kasta ka di kaanakan. Ay kat nasaya at nga roda. Una, day talagayam, suplayan ka. Agyaman na ka, Ante. Awan anyaman na kaanakan. Igawad mo nga rod ti ag garden. Ipaay ko amin akasapulam. o anya, nakasaritam ka din ni Auntie Teresa. Wen, nagapuwa ka di balay da. Kat, anya nga itinagsaritaan nyo. Mayat ka di amang supply kan ka? Ay, katuwan na. Kaanak-anak, payan na ki din. Anya, Ay, inaklinisan di talon inton bigat. Iti kasta, makarugi akong ngagmula. O, adto'y tibukal ti pipino nga imulam kaanakan. Agyaman na ka, Ante. Awan kayam, kano kang agmula. Itaalawas mo lang, Ante. Nakasaganan di pagmulaak. Nagbiitan kaanakan. Una, Ante. Nangaramidak nga miniti basit akalapaw ko iti asidag ti bangkag. Uno iti taltalon. Iso adyak nagaw-awid. Kanayon ti overtime ko, Ante. Nasaya at nga rod no kasta. Aywanam anaimbag timulam. Tainton makaapit ka. Hustun to anangina ti pipino. Sika maganti masabat ko, Pido. Narapyan ka, Ay, uwan tata. Nagkapo ka di bangkag. Kasta ka, day. Talaga mo't, Talaga ngayon kaid mo ti agmula. Uwan tata, tabarang maranaan mamay tinangina presyo. Wen. Ay, pumasyarak to man, di bangkag mau, no dawayak. Ay, katuna, tata. Pumasyar kay lata.
Apo, naglalang to timulam at pipino, Pidong. Uwan tata, inasikasok iti husto. Ay, kat, inton ano ka ngay ngagpadalaws. No kasano ka lang to timulam, at adamot alimbang to dagiti root. Uwan nga ron tata. Angam, saan? Saan ka nagpadalos? Ah, alangan mo't akastanan ti root. Saan ba tata? Adda yes break tapno mamimpinsan amatay dagiti root. Anya, ay ang mga numapiktaran dagiti mulam, narigatan. Saan tata? Nabayaga ko na gardinero. Isong amok dagiti rumbang amay yes spray. Ah, Nay, pare Ramon, nagkapuam. ay, nagapuak man iti bangkag ni Pidong. Si Marong Kalak. Ay, Kastaya. ay na, naglalang to dagiti mulan na sika. Sigurado at sumampaday jay. Ay, sapay la kumaat kasta ngagpaisaw. Sa dino ngay may, ti papanamaray. Mapanak ko may jayan ni Pidong. Itulod ko ti abastuna. Ay kauna. Ay na, nagmayat mo tantimula, manak ka. Naglalang taw. Uy nanang, inasikasok kami ni Tiustaw. Kanayon ko asibugan. Gaputa, danong ko nga ro tinang nang runa akasapulan ti pipinaw. Kahit kaano ka ngay nga agpadalaws, ta umayak tumulong. Sana nga agpadalos. Anya? Isupay paggastusan na agpadalos. Gumatang klangan iti may yes spray apang ruot tap na mamaminsan na lang. Amangan kit din umapiktaran tamulam. Nagpada kayong magkanitatara mo. Awan pa nagtalakyo ko kada tao. Kino nabayag ako nga gargar din. Isong amok ti pagsayatan ti mulak. Naku na ni Nanang ang naglalang to kanon ti ruot iti ayan ti mulam. Anya nga tano ipadalos mo? Ha? Total, adumat dagiti ko kumarik amabalin atang danan. Di naksuruan bakit? Amok ter aramida. Anya? Isupay paggasgastusan ti bagbagam. Ala, adangarod kan ka. Sa bagay, mulam matkit di Naisikamat gayam Pidong kaanakan. Wanante, umayak man mga laitikas no mabalain. Ay katuan apay kit dinasaan. Manoti ka sa pulam. 5,000 ante. Igatang ko man iti abastaw. Kaya masapsapol ko iti garden. Ala, mabiit lang nga rod kaanakan, tayalaan ka iti kwarta. Ne, nagsapa ka matan lakay. Nasipngat pa'y laang. Mapan ka din iti bangkag. Uy na, nas ka na may esprek ti ginatang ko nga agas. Sakbay nga ginate. Anya? Talaga agim matang ka iti i-spray? Uy, ala, sigan di baka mo iti anak mo tayo nakon. Apay ngay, kaslain inot mo't nga gilyelo ti bulong dagiti mulak. Kaslag tinagbutin dagiti babasit abungo na. Ay sus, anyang nga tati makagapaw. Diyay nga ta agas apang ruot nga inisprek. Naiapay nga Pidong. Anyat mapaspasama ka dagiti mulam. Agilyilo mo dagiti pulongnan. Uwan nga ron tata. Day tati parikot ko ita. Amangan mo't no nag-spray ka ngagpaiso iti pang ruout. Uwan tata. Hanggang iti kanal na lang mait. Ay na, ibagbagaken ka ang maapiktaran at talaga timula no kas ti spray. Tata? Isungar nga ibagbagaken ka na saya at langin no mangayab ka iti agdalos. Total adamot mabalin nga ayaban tayo dito entayaw. Ha? Ay sosawahan ng timulang Pidaw. Sapay naglalang tao. Manula alawasan ka, agapit ka. Sapay nagngina ti presyo ti pipino ita. Sayang. Oh, apay kasta tilangam anagawid lakay. Ada ka di parikot. Ay, Oh, apay. parikot ko dagiti mulak. Ngamin, ininot mo tin agtinag dagiti bunga na. Anya? Sayang. No nagtungpalak ko may ising-singasing ni Tata Ramon. Nalabit asa na kasi tinapasamak ka dagiti mulak. Ay na, daytan ti bagbagami kin ni Nanang. Ngam di kamot ngamin dimngeg. Idi ibagbagakkan ka, kunam anabayag kan nga aggargarden. Amom amin ti pagsayaatan ti mulam. Bakit? Ita parikot mo daytan.
Sapay manon aribo ti gastos mo ijay. Imbag kumamot no bukod mo agastos. Ngam saan mo, tada supplier mo. Kahit anya nga itan, Pidong. Ibagbagami ngamin kan ka, idi ang mga yab kalaangan ni dagdalos. Ngam, ay na, agpakalaing ka mga ngamin. Ah, Anya nga itan ti rupam kan ni Auntie Materesa. Nudim nga ka kumakadagiti singasing ti tataw. Nalabay saan anatay ti mulam. day nga ron ti pampanunuta kita. Agbabawi ak na nang. Ay, anya nga ron ngay. Nakunamutan na bayag kan nga gargar din. Kat amo maamin karamidam. Awan na talagang dagiti mulak bakit. Awan nagmamaayan na. Lakay. Manon alawa sa jak nagparparang ijayan dan ti Teresa. Siguradong o may dayjay. Kat, anya ngay nga rod. Sangum Jak mo ti ramida kita. Namnamain lakit din ang ti Teresa nga umadanin ti panagapit ko. Ibagam kan kwa na ti pudno. Itikas na. Nalaglag ang tiriknam. Di mo kumamanin ikalintagan ti ammom. Ha? Auntie Teresa? Oh, kumusta ka, anakan? Makumikom kan sa launay kadagiti mulam. Iso adi ka matan imimay ije balay. Ha? Kat kasanungay, nag-first gather ka ka din. Ha? Ay, kuha, auntie, saan? Kuha ngamin, awan nagmamayan dagiti mulak. Ininot mo na nagtindag dagiti bunga na, aging gaan na tayo tipon na. Anya, kasano ana pasamak da ita? Nag-spray ak iti pangruot, ante. Ngam napiktaran mo tan tipon dagiti mulak. Ay unay matan pitong. Namnamaak lakit din nga agapit kaitan. Ngamawan mat gayam. Pasensya, ante. Aklo nakabasol ko. Ado dagiti mangimbagbaga iti nasayat nga aramidak. Nga ipadalos ko kanulangay. Angin, jak mo tinungpal. Taing kalintagak ti amok. Anya, Ang pasensya kayo nanti ha. No kaya't yaw, agmulak manan iti sa balay. ay saanan, manggad kalaangan iti sabali. Iti kasta, mabayadam ti utang mo kanyak. Dakkel agatad tinabusbus mo kadagiti mulam. Ninamnamak nga agdubli ti gastos, ngam saan mat gayam. Ay, makapaupay ka, pitong. Oh, aday na. Agsubli ka manan kas construction worker. Ay, bakit? Agtrabaho ka tapno mabayadam ti utang mo kin ni Auntie Teresa. Bukod mo nga utang dayjay. Isu abukudam abayadan. Ay, tulungan na kumamat bakit? Jak mabayadan dahi jay, iti unag ti upat a bulan. Adang amin, porsyento na. No dim nga ka kumangamin, o di awan ko matikas na parikot mo ita. Ha? Iso nga ita, agsubli ka manan iti sigod at trabahom. Sapay ko matano anyaman ti isuro da, agpaisuro ka. Ngamin, no ikalintagam ti ammom nga oray saan ahusto, isarsarak mula ang tibagim iti pakaisagmakam. Nanang ko, tatang ko, awan kadkadwakon, tapi nanawan dakmatan. Nanang! Gusto man, Mia. Unay mo't daytan. Overacting mo't tikas ng rami damon. Nagsangit ka lang arod itayan. Agsangit ka manan. Uncle, maladingit anak na ngamin. Tamay tabonin na nanang kantatang ko. Awanan kadkadwak. Ang talnakan ko na. Agluha ka laang. Di ka agrong abakas na. Makapasoro na tingtinggan. When, Uncle? Gat, asino nga rin ti kadwa di ka na kami di balaydan ngay? Awan na. Anusan na atag may mesa. Uray ko mano adda kabsat na. Tapno adda kadwa na. Ngambugbog tungmat ngamin niya anak. Kadno kayat na di ayabam di ti balay, tadituyin nga agnaad. Okay lang ka? Katanyapay ngay, wanan Basta lakit di aggagat no, da di ti balay. Saan nga agsadsadot takagurak ti kasta? Sige nga Rod.
Tapno da katulungan ta diti balay. Wana, balasitang matan. Adon ta muna trabaho day jay. Mia, pag naedan da ka diti balay may, ngam agagat ka, ha? Saan mi akayat ti sadot akab balay? Wana, Uncle. Kan agsardeng ka pa lang ag-eskwela. Tapno matulungam ni antim diti balay. Amam tagluto? Amok, Uncle. Nasayat nga rod. Agluto, aglaba, ken agdalos taramidem diti balay. May mayatan ti kasta. Ngam tag may sakay di balay yaw. At least ditoy, adda kami akadwam. Adda kami amang isakitken ka. No bilang adda mangdangran ken ka. Agyaman nak, Uncle. Bayam, tainton makalunglong aw tayo. Ituloy mo to, tag-eskwela. Mia, bagkatan man jitang kiti paglutuan tayruar mo pailaang. Wananti. Dalusam tayan titangke atan narugit una yan. Ang dalus ka dito kusina. Kalpasan na, ijay mat kwarto. Kat punasam to amin natawa, wan? Wananti. Agawam tagdalus atan agluto kan tupay no madamdama. Wananti. Kat kalpasan na makaluto ka, labam to amin dagiti inakas ko a kurtina kan apap ti kama. Kan ure gayam tay apap ti sofa, namurengan. Labam tupay, wan? Wan, auntie. Kan makalaba ka, ingkan to alaan tay order ko a kamuti, ha? Kagudwat ka ban di kamuti nga in order ko. Ha? Pangananwan nyo iti kamuti, auntie. Aramida ka kamuti kyo, tay sorsor mo nga ilako. Ha? Apay, di mo kayat? Masadot ka nga gisursur iti kamuti kyo? Eh, saan, auntie? Kayat ko. Kamuti kyo! Gumatang kayo! Kamuti kyo! Kasla kayat ko ti agidda. Nasakit ti bagbagik. Tadiritso aka na yun ti trabaho. Didakmat kayat apagina na andaan ti kan uncle. Saak la makaina na, no pan naturugan ti rabi. Ay, nagrigat gayam ti awan tatang kananang na. Ituloy ko ti magna. Awan pangibagaak iti saksakitan ti bagbagik. Nasakit una yun dagiti sakak, kan ti bukot ko. Nabanugak ngaminan na talaga. Jakmat mabalin ti agreklamo kadaan ti kan uncle. Taong tandak mat adagos. Magatang kumaamin ang tilako kakamutik yo. Tapno makaawid akon. Kamutik yo! Naima sa kamutik yo! Gumatang kayon! Adda kamot gaya man, Mia. Kamusta? Nalakom amin nantem, palako nantem? Adda na ba ti amay sa? Ngamkin nan kon ta mabisbisinak ngamin unay, uncle. Anya? Apay ngay? Kat isupay ko matibayad da jay. Nangan ka ba't sa perimor ka? Sorry, uncle. Mala, baybaya mo, Nedi, lakay. Tangdan na naglako day jay. Nalami yag mo tinaglakwam. Atoy, auntie. Mia, saan ka pa maturog? Aday bagakan ka. Ha? Anya ti iba kayo, uncle? Kayat mo ka dito sa eskwela. Kayat ko, uncle? May salahin tamo ka pamuspusan. Tapno maka-eskwela ka, Mia. Ha? Anya ngay dayta, uncle? Gatangag jay balay kan solar dagiti dadakkel mo. Ha? Di, awanan balay ko no ilako kon. Adamot to'y balay mi kinantem. Balay tayo dayto yan, wan? Balay tayo amin. Uncle,
Iso na lang ata hulogak, wen? Ta iso ti pag-iskwilan. Aging ka iti kolehiyo. Mayat ka? Kwa, Uncle. Jakam mo. Talaga di mo amo taubing ka pa eh. Di ka pa'y makadesisyon na siksika. Iso asyak ti danggam. Tasyak tangkal mo. Amok tinasaya at parakan ka. Sige da kayo ti makaam mo, Uncle. Sige nga Rod. Agin-roll kanton, wen? Tati pagadal mo aging ka iti kolehiyo. Kat iso ti pagbayad ko iti balay kan sular anapanawan dagiti dadakkel mo. Bakit? Ilakok ti sular kan balay damiya. Kat, ada nga rod bayar mon. Adda, ado ti bayar ti house and lot. Nang runa no napintas ti lokasyon na. Ken saan ko nga ipangina, tapno magata nga dagos. Kat, naalam mo ti papeles ti lote? Wen, kinalkal ko iti kabinet day di kabagis ko. Ket nakitak ijay ti papeles ti daga. Ay, kat makaam mo ka Pag negosyo ta, ti mapaglakwak. Anya negosyo nga ilakay. Kumporme. Ado di ta ti mabalin na pangrugyan na negosyo. Sa tanto panunutan day ta, inton maiggamantan ti kwarta. Rabi imanen. Makainanaak no kasti arabi Tanual daw, diretso ti trabaho. Nasakit ti bagbagik. Ngam, jak mabalin ti agreklamo kadaan ti kan Uncle. Diyos ko, si kalaangan ti amo kapag lampayak. Kanayon dak idi nga isuro nga agkararag, day dinanang kantatang ko. Isu asi kalaangan ti amo kakakampik, Lord. Di nak ko mabaybayan, kan loagdan iti puder mo dagiti dadakkel ko. Baunam ko maida amang bantay kanyak, ta isudan tagbalin a guardian angel ko. Jak ammo non nga tagbalin a masakbayak, itataawanan dagiti dadakkel ko. Tarabayan nak kumaakanayon, Lord. Ilisin nak iti mabalin na pakaisag makak. Kat uray ulila akon. Maragpat kunto kumati arapa abday dinanang kantatang ko para kanya. Magustuak ti lokasyon ti lote ken balay. Edi, kayat ko. Kat, kasano, Sir Alvin? Katangam nga rodan? Di ka madanagan. Tasaan ko nga ipangina. Natay nga minan day di kabsat ko nga kinkukway ti daga. Kahit syakmat, tinangitalkan na. Jakmat mausar, iso nga ilago ko na. Sige, katanga ko, Eddie. Kasano? Naidil mo ti daga, Eddie? Nalago kon, bakit? Ay, kastaya. Kat ayan tinaglakwam ngay. Imbang kumon? Bangko nga. Saan na masapul da ita bangko-bangko? Inton mabangkrap ti bangko, di naspaktan. Kat ayan nga ruti kwarta nga hay. Adda kanya ka, adda dito'y bag. Ay sus, amangan no mapukaw mo. Saan? Tay tugtugot ko akan hayon ti basit abag ko. Agnegosyo takiti. Kakaiso na nga da kwarta. Anya negosyo ngay. Komporme. Ado ti pampanunutik ang negosyo. Bakit? Kiskisan, water refilling, kan bakery, kaskada, pigiri, no iso. Kat makamu ka Kat kasano nga ron ni Mia, agiskwelan. Ay katuan pag-eskwilaan ta. Oray malpas na lang ti elementarya. Ngam iti pampubliko nga eskwilaan, ti pag-eskwilaan na. Ta iti mo't private school, dagitan nakta. Mia, in ka isurusur dyan linuto na antim aman Ilakom. Wan, Uncle. Mabalin ka di nga agkuyog kami kan ni Janine akasinsin ko. Ay sana, paglakom kat ti anak min. Sika lang taglako. Ha? Makita da nga aglaklako ta anak min di tarwar, kababain. Uncle? Sika lang taglako.
Di mo man iramraman dagiti kakasinsin mo. Tasaan ang maibagay kadakwada ti kasta. Di mi kayat ang maparigat da. Taad damot ipakpakan mi kadakwada. Ha? No sika, ayos lang. Tawan mo't nga rod pangalami ti kanam. No di ka tumulong iti trabaho, awan ah. Anyat lamutam ngay. Narigat mo't no puro libre ti maitadkin ka. Malugi kami, kinantem, Mia. Mani! Naling Mani! Kumatang kayon! Naling, kumatang agmaditi man eh. Ha? Wen tata? Naggagat ka batan, balasang ko? Maong tanak ngamin no agsad sa dutak tata. Manuti katangan nyo. Da kayo ngamin tibuay na manok. Kastaya. Sa tino ti balayo ditoy. Asidaglaan tata. Da kayo gayam ti ibagbagan ni Uncle na nakagatang itisigod abalay mi. Wan. No kasta, anak na kanidi. Saan tata? Kaanak-anak? Kasta ka de. Natayan da na ng kantatang ko. Kat dito'y tisigod abalay mi idi. Inla ko matgayam ni uncle ko kada kayo. Tapno adda ka no pag-eskwela. Kastaya. Wen tata, makipagnanaadak iti balay da. O sige, gumatang kayon ta isursur ko pa'y tilakok. Mano amin da ita balasang ko. Ta bayada kami nun. Tapno di kan agbannog ang mapanaglako. Ha? Agpaiso? Wen, maasyanak ngamin kan ka balasang ko. Iswa bayada kami nun da ita. Agyaman nak tata. Ayan tinaglakwa Mia. Adtoy, auntie. Sige, taidulin ko daytoy. Naimbagla pagpletem ang mapanag-eskwela. Kasta, agtrabaho ka para italawans mo. No di kag trabaho, awan pangalamit ipagpletem. Isong aggagagat ka, Mia. Wen, auntie? Nala, ingkagluto niti pangrabyantan na mabisina kon. Wen, auntie? Rabi imanan, makainan na akmanan. Ay, nasakit manan ti bagbagik. Mariknak manan ti bannog ko. Intun bikat, masapak manan abumangon. Tagluto akiti pamigatan mi. Kan idadanga kiti pagdigos dagiti kakasinsin ko. Kan isaganak dagiti balonda. Ay, Lord, anya nga tati agururay agasat ko dito'y lubong. Napintas to nga tati pagtungpalak. Nguno agnanayon nga grigrigatak. Awan sa bali akakampik no sana si ka, Lord. Awanan dananang kantatang ko. Iswa si kalangan ti amok nga asit kan. Diyak ngamin malipatan ti kanayon nga ibaga iti dananang kantatang ko. Asika kano ti kaunaan na pagkamangan mi, no adda parikot mi. Iswa please, Lord. Di na kumabaybayan. Tarabayan na kumaakanayon, katsapay kuma. Tauray awanan dananang kantatang ko. Maragpat kunto tarapaap ko ama ka eskwela. Tapno sa anak tungang palin ang nakakaasi. Ay, nakapsot ba't gayam ti kiskisan? Basit ti kita na iti binulan. Bakit? Ay katanusan ta Aging ka masubot ta tipunan. Ilako kon. Ibargin ko, tasukatak. Anya, kan ora di pigirim, binaybay ang matan. Ilakok amin na nababoy a karga di pigiri. Anya, Agpautang talangan. Nalakla ka, kan may mayat. agpaporsyento ka? Ay katuan 20% na. 30% pa'y ano kayat ko? Ay kutsi ka makamu ka. Ta business-minded ka mag. Awan amok dita. Suportaran kan tulatan.
Agsardeng kan niya eskwela, Mia. Tawan kwarta nga ramatan. Ha? Kunak man no usarak tinaglakwan nyo iti balay mi, Uncle. Nita, di mo namnamaan da ita. Tasaan da binayadan. Ha? Inutang da. Ngam di da binayadanan. Apay ngay. Kayat ko ti makaiskwela, Uncle. Agmay saak lang nga rodon. Jak pa'y makaiskwela. Kasanuak tungay. Kanayon ngamin nga ibaga iti dananang kantatang ti may papan iti panagadal ko. Ika gumaak ka no ti makaadal. Taday talaan. Di ka makaawat, Mia. Awan nga rudan. Saan da binayadan ti solar kan balayaw? Uncle? Isang agsardeng kan niya eskwela. Agtrabaho ka langan dito balay. Nawatam? Wala, Uncle. Apay ngaglaklako matlatan ter aramida, Mia. Di ka kadi sumsumrag kaya pagadalan nyo. Nagikatakon, tata. Tadi umat ngamin binayadan to'y balay mi. Awan pag-eskwela kun. Ha? Nagkuna? Ni uncle ko. Di yu kano ngamin binayadan. Bayadan nyo kuman, tapno makaadalak. Aniya? Ay, sana po no dayta, Mia. Kasi kamait nga ululawan ti ulitig mo kanti asawa na, balasang ko. Ha? Di mo maawatan ter aramiden dangkel kan antimkan ka. Al-alilain da ka. Ngam di damot ito ti kasapulam. Tata. Ano kaya mo, balasang ko? Siyak ti mang paadalkan ka. Kwa? Awan anak mi ti asawa. Kat no manugot ka, agnaid kan di ti balay. Ta bilang dakan kaspudpud nung anak mi. Mayat ka? Kwa? Saan kayo matakab kabagyan, tata? Kababain mata? Awan ti rumba nga pagpainam. Saan da ka akab-kabagyan, yam, adamat asimikan ka. Kita man, di mismo akadaraam, awan pa nang isakit-takin ka. Parigatan da ka pa iti trabaho. Amangan no saan da kapalubusan da uncle ko, tata? Padasam laeng tagpakada, balasang ko. Tano kasapulan ada kami ti mangipakadakin ka. Aramiden mi, Mia. Ay kat, wala. Mapan kami ya. Awan problema kada kami. Ha? Palubusan dak nga ampunan da tata Alvin, uncle? Wen, apay kumalap danda ka. No kasta ti kayat mo. Awan problema kada kami. Kay kayat mi kit di pa ya. Ha? Ti kayat ko asawan. Kay kayat mi. Taado ti ka na mi jay. Taadda mabalinday ti biyag. So sige, mapan ka. Awan mangi parit, Mia. Bakit? Kimata nga kiti motorsiklop. Anya? Kunak man no kotse ti gatangem. Kimurang ti budget. Jak nakasingiri ti pautang ko. Kat, di mo matamutag motor? Ay, katsurwa ka. Kan oray mat kotse. Jak matamutag manihoy ti lugan. Kat pipya tay lugan ata na safety bus seat. Wen, gumatang tanto no sumaruno. Inton masingir ko dagiti adu pa utang ko. Oh, kumpad ka na yung bag. Bakit? Ay na! Oo. Inayadam lang nga ata ni. Di ka pa'y sanay nga agmotor. Naglaga. Kitaam kat inyang kas ka pa yan. Easy lang. Bakit? Ay, adalo ka na ba sa mata? Patahigit ka! Ay, agturong matan itirang ka. Auntie! Uncle! Apay ngayon natay kayo matun. Awan lang arudan tanan ng kantatang. Natay kayo, pay. Mia, balasang ko. Di ka unay agladingit. Aklunan tayong tinapasamak kada angkal ka ng team.
Kasi matnagiti dua ka kasinsin ko a pinalawan da. Di ka matanagan. At da kami ti asawa. Da kami ti mangbayabay kada kayo ngagkakasinsin. Kat ikarimi. Nga ipaay may amin na kasapulan nyo. Kastamatan ti pagadalyo. Tapno makalpas kayo iti eskwela yo. Agyaman kami, tata. Nagsayaat kayo ng agasawa. Thank you kani Lord. Taympay na kayo kado kami. Nakasingsing pat kayo unay.